Inaon ni siya guys. Dako kayong kaldero guys oh. Inaon ni siya guys aron maluto. Tak-tak nimo siya, ipahid-pahid guys kay daghan mo mausik na. Naon ni siya paglunga guys sa ug daghan inyong lungagon guys kani. Kani kaldero dako guys oh. Paano lang guys kay para sa church ba. Karong Sunday pakaon man. Nga atong kanan suglod guys nara inita guys init kay guys makapasok mo guys na anya kasi akong inday guys natuog pa atong tanawon kaping katuga pag guys una tuog kaping katuga pa akong pinangga maghikay lang ta kay aron